promijeni boju. Eto ti je tu sad ispod toga krša. Malo lijevo, vidi. Lijevo, ovo. Evo ti je tu, sad tu, na toga krša. Tu ti je sad neđe. Tu, pravo. Vidiš je tu. Izviše nje se, vrata. Tačno si sad na nju. Evo ti je tu. Ne, Pika jebote. Tako, brate. Tu je Ivo vidio pre neki dan i Jurio je nije mogao da uvati. Tu je bila. Eto nam sutra za sve parangale, brate. Dobro, nije ona prevelika. Misliš da ima? Ima. Sigurno. Znaš kako vatili su na da jesu, ali meni se čini. Vatili su na sad, ovo radi, isto tako i 3-4 pagrice. Znaš kako lijepo, evo je tu. Strašno. Nije bilo danas ništa i sve smo ostavili za tako i radi. Ali ovo je sad sitnije. Ali isto... Gdje ti te ribe, brate? Će da nosi tu ribu. Priđi mu ovdje. Sad ti izbačit on to tu, pa... Saragio rada su vatizati ti ovako do... Šta ću ja da vidim? Izađe potpuno. Ubacit ćemo ove dobrić humore, Stefan. No? Ubacit će ti to... Ponoviti ti ubacit dobrić humore. Što si rekao, što je ovo? Sarag? Sarag pored video rada. I ovo su ti sve pagrići mali. To dobro, nisam vidio ovo rada, nisam to. Ovo rada i sarag. Sarag, Gdje su nam vode bela? Datimo na male. Jebote, išao sam i vidio sam. Ovi skidate ovo nožem, ove sitne ribe sve pobačajte da, brate. Ali ih iskidaj da dođe na to meso. Dolazi ono na ovo što mi bačam. Že sam ja bačio